18 ابريل 2025. شحال يوم درنا خدمة راه ديريكت. السكين وغالد باش عندنا ولا كالشطوح ما دقيمة ميدنا. يا سي محمود، سي محمود، مالا غد السكين سي محمود يمدوا على لكن المارشي كوفار في مدينة تيزي وزو يهضر يدا في الاربيتراج في وين بروبيس الدعوة الفوتبول شاسينيا الناس شايفين كل شيء يقول الكوميرس الاربيتراج كل شيء الحثورة على حسب الحسابات. كل يوم يمكن تحسب كل يوم يمكن تستفاد. تم زواري تداوليني أزول سي سمحت لي شحال كنا خدمة ديريكت pour des conditions particulières يعني تملي لي سني لا جي اس 4 بيسكرا لكن فريمون اون اوكازيون اونور باش هذا تربح. تسوي 3 نقيضين بيسكرا يا عجبها تروح دار ذاك تمبوزي سي لا جي اس 4 ماتش نول. شادني صافي دير كو تربح لا جي اس 4 مازاليت سكدو الماون مشاهديني دود ماون وصحنا لها خاطر ذا تربح تلعب مليح ولا تمشي تلعب ذي خنشلة ولا تمشي تلعب ذي قسنطينة ثورار مليح ثورار لي دو ماتشني ثوراريثن دورار العالي. مالوزمون كونتر بيسكا توالم ذا شي ديران ماتش نول ولاش يا با دو جو فريمون يصفراحن خدم ماتش نول دونك ولاش منطقة سلاطين وتصورنا لي بوان لا كاليتي دو جو شبيحة راه ونظرا راه ذا شو يظهرون. اسكو اسكو الغماي إذا رسوا ويخدم لكن يبغى اسكو فهمنا تربح بيسكا غام كارتي قازل. يا بوكو دانتيروغاسيون يتبعن ثملي سنين ذاتيني يشي زوزو اونكور اون فوا في زوزو لا جي اس كا تراطي الماتش الناس الوقت دا النظام تسود لي بوان ذاتيني تراطي ثمليين الناس. سي ان بو بيزار سي با نورمال. بورتون البوبليك إلا يتعاون تربعتيس إلا ديسيبليني يخدم يحضر ستين مصرف كاع وكلشي يتعدى يكون مثال كوتي البوبليك ولاش ويزمرنا ديني تورا لي كريتيكو لي ريزو
الناس كل يوم يسعى الحق هذا كريتيكي تسربعات كل يوم مشي تيحمل كل يوم مشي يحمل تسربعات اللاجياسكا دونك فوالا ان ايشيك ان سومي ايشيك يحط ربي يموت خسرانه مي إذا كي نكون بيسكرا ولا ما إلا قد صارت تربح بيسكرا ما تفضل تفك البوديوم ولا تصل في قال مازال تراجو كان مازال كنسينا وين الناس صار زال قارب بالك لا إلا قد تسكر الزيت باش هذا تقفلو زيمبار نزرانا باش يزرع إلا كان هذا الزرن تربع الله جايز كي يقولنا السلغمة كذا السلغمة العالية يبان يعني مي ديرني ما عاونت لي ديريجون ما إلا تعاوننا إلا قتعاون كارت بلونش هذا في الدم ماشي تعاون كذا سيني روح كارت بلونش هذا عجبني ما نسى نو في الدم غورس أين حوايج تخدمن خاطر يا ديريسك لازم بور كنت تزرم زمان بنت فرانك دومار ذاك اللي الجزائر ومن بعد مسفاقا بنت تربويا على النظام زين راك ناس خدمن زكا زعما الحال يبغى رسوفوار نوفر اللي شونت الجهه تربويا كاينين مع الجروازنا ورا الناس ناضو الاست غادي يروح ومن بعد زيدو ذاني دونك الفو الحوايج كاينين يسورا أدر المنداد يسورا إلا قدر خزرنا مكاس من ان كونطرا العالي ان كونطرا العالي ميزامبوار افيك دي زوبجيكتيف بيان بريسي باش هذا يقيم باش هذا يخدم ان طرافاي العالي وديرني اري دومن ولا ريسبونسابل هاد في الدنغورس واد دومن يدس ما يروح إلا قد روح هذا كوم صار خاطر ما يروح صافي دير تاني شكل سن دونك إلا خد من تساوي أميك زنبوار إلا خد يقيم بور اون لونغ dans une moyenne période au moins هذا لنا ريزولتا ديجا سا كومونس اون سون بلي تربحت الله جيسكا تبدا تسوغالد مي سي با المومون تورا خاطر الزرام الموند داك سبورتيف لا ندويس لي زاربيت لا ندويس لي ماناجور سورتو لي ماناجور ils ont de l'influence sur les clubs ماناجور يسعون جوار يتربعت هادي يخدم مجهوديس باش يورا ينس يورا خاصو السينارة هادي هو في الطابلة على حساب الكتاف يسعى باش كنا اليوم دونك ومن بعد ما إلا السلغمة إلا روسوا دي براسيون دو سو جور وزمير هادي يخدم والو سامبوزي ان جوار هو مثالا وشوفوا راه ويربح راه تربح تقنع كثير دونك فوالا مازال هاد المغالطة كنت الحوايج كاينين بالك الساكنين ديالاتينين داخل من ديريكت الدناوين غاف تمليليين راديلين بوسويس 23 تيرغوغا كنت تزرع ما الساكنين ديالين 3 تمليليين المولودية وهران أكود السطيف بارادون أكود خنشرة لاجيا الصورة أكود أنسي مقرا من لاجيا أزكا أتوراد أزكا ديال زير كونتر الويس بيسكرا شلف كونتر البيض مستغنم كونتر سي ار بي سي كونتر الاولمبيك قبول معنا الماتش كاين بقبول اكود سي لي روبور الماتش اليو اس ماجي اس كا اكود الماتش مستغنم سي ار بي افي كلو ثلاث نورات دو ماتش افي كلو اونكور اون فوا خاطر البوبليك سان فا با تلقى لي فيميجان الناس القانون سي كوم سا لي زاربيتر الماتش جي اس اليو اس ما جي اس كا
مش شايبة، بوما، حميدي. ولكن السينة كيتوسنن مش شايبة شوية، مي لو برانسيبال مش شايبة، بوما أكد حميدي. ذا شو كان لو كاتريام اربيتر بين يبقى لافار. لافار لا فيديو اسيستونس ريفيري بو خلفة، وما أدراك بو خلفة. وانتو كومونتير بليس بو خلفة كزرهوني ريت في اللافار دي قلنا 5 جويي. Malheureusement, un grand stade comme 5 juillet, un grand match comme le SMA GSK, a des rangs le public. C'est vraiment désolant. Désolant qu'on continue à imposer des huis clos dans de grands stades comme celui du 5 juillet, celui de Miloud Hadfi d'Oran, celui de Nelson Mandela de Paraguay, dans celui de Hussein Ahmed à Tizi Ouzou. C'est de grandes infrastructures. C'est pas seulement triste que des matchs se déroulent à huis clos pour des considérations disciplinaires, etc. C'est donc c'est triste ou c'est anti-économique. On construit de grandes infrastructures, ensuite on les ferme pour le public. C'est pas économique, c'est une perte d'argent. Le stade de Hussein Ahmed, lorsqu'il est plein au prix de 500 dinars l'entrée, il génère jusqu'à 2 milliards 500. S'il est à 8 kilos, il y a 2 milliards 500 qui sont perdus. Je ne sais pas comment les clubs ou les directeurs des infrastructures ou même le ministre de la Jeunesse et des Sports, ils ne font pas attention à ça. La FAF, la Ligue de football, c'est une perte énorme. 2 milliards 500 chaque match qui va être perdu. Il faut que ça s'arrête. Il faut trouver une autre formule de sanction pour sanctionner le club au lieu d'imposer le huis clos. Le huis clos, il n'a pas de sens. Il n'a pas de sens. C'est-à-dire c'est un match de quartier. C'est triste. C'est décevant sur plusieurs plans. Donc voilà ce que je veux dire à propos des huis clos. Il y a 2 huis clos donc pour cette 23e journée. C'est pas normal. La 22e journée, il y a eu d'autres huis clos. ومازال خير. On a parlé de discipline. Ben Daoud, Ayman Abdel Jalil, qui a été exclu contre l'USB. Donc il a écopé de 2 matchs de suspension pour jeu brutal. Voilà. Où le club, la GSK, elle a été donc sanctionnée. Deuxième infraction. Donc elle doit payer 400 000 dinars, 20 millions, à cause des fumigènes et projectiles qui sont venus jeter sur le stade. À la troisième infraction, ce sera un huis clos. Voilà, un huis clos. On cache un autre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui euh, dans ce, euh, dans ce direct. Peut-être que j'ai envie d'évoquer prochainement le mercato prochain. Il y a un certain nombre de joueurs de la GSK, surtout l'équipe réserve, leurs contrats sont arrivés à terme. Pour l'équipe senior, Amri Chali, donc lui, son contrat s'achève le 30 août de Hamidi Mohamed Reda du Paradou. Il est venu du Paradou. Amrich, il est venu de l'USB. Hamidam
2 packs, 30 juin, 30 juillet. Lui, le compte sur 30 juillet. Voilà, donc on بعد l'équipe réserve, l'équipe réserve, il y a beaucoup de joueurs qui vont, on ne sait pas s'ils vont leur renouveler le contrat ou là. Euh, voilà, Melki Walid, c'est lui qui a le contrat le plus long. C'est une très bonne chose, un très bon attaquant. Son contrat court jusqu'au 30 juin 2029. Ensuite vient Bod Mustafa. Euh, Son contrat, il court jusqu'au 30 août 2028. Il est venu de Mascara. Akhrib Lahlou, son contrat s'achève le 30 juin 2027. Nishat Djabri est venu de Bouira. Donc, son contrat va se poursuivre jusqu'au 30 août 2028. Voilà donc ce que je veux vous dire aujourd'hui. وكيف هذا منتجين كان الساكنين خلاص سريد ديك تيجوزو أو السيرات تيجوزو عشان تيجوزو يظلي وتوفور سيظلي وتوفور السكي تيطيش تفسو تيجوغالا أثن تولم يبلي رجلكين وكساركين يجي سبيني العشنسن فروخن تملاين سنس عند ثلاثة يبلي رجل دي مشطح بدا نتزل في اللسن ساكي سترن دونيت لا راه استكت سواليم دونك فوالا زعما ما تسولم ما تبغى ما 0768 88 زعما ما تسولم ما تبغى ما تديو الموال 0772 13 88 88. أما الفايبر أما داوني عجبن ما تسولم 0772 0772 نعاود تاع الدايرة تاع الدايرة وقيلا أزول وليدي شملينا تولي غينا إلا موح خليل بن قاسم الزلف الأول ديليش مع سلمان المرة سلمان صور تزوجت تولي مكاكي
نادي بالله ديال لي فوازان يعني. شكون خان سنة 3 فراغ. باسم رئيس الجمهورية نتقدم. اليوم في الجزائر
شيتاكينا. شوفني حبك تاخذ قطاعي. عاونيني جاكم ندير خال هنا، عاونيني غاسا مرفوح هاد منينات بوسان إيدي تبدون ما يبغى ربي أرتو